продолжаем подводить итоги наводнений и бури, которые мы пережили в конце прошлой недели, на выходных. Вот одним из городов, которому досталось больше всего, стала Юрмала. Вчера там была и премьер-министр с визитом. Обсудим, как сейчас Юрмала справляется с последствиями бури вместе с мэром Юрмалы Ритой Спроди. Вместе с нами в этой студии. Приветствую вас. Лабрīt. От первого лица. Опишите, пожалуйста, что сейчас происходит в Юрмале. Jūrmalā šobrīd vētras postījumi ir ļoti lieli. Ir liela vētra, liela postījuma. Ielas ir aplūdušas, koku esam jau novākuši no lielajām maģistrālēm. Šobrīd sākumā bija tā, ka nevarēja izbraukt. Postījumi ļoti lieli ir Kauguros, Kauguru parks ir ļoti cietis, ir izgāsti visi koki. Kauguru iedzīvotāju namu priekšā 9 stāvu māju ēku priekšā ir sagāsti koki. Ir gājis vētra tā, ka es pat nevaru iedomāties, ko iedzīvotāji 4 no rīta ir jutuši no saviem logiem, redzot, ka gāžās lielās spriedzes gan arī 9 stāvu mājas augstumā. Šobrīd notiek darbi, attīrīšanas darbi, esmu piesaistījusi un esmu lūgusi premjerministrei palīdzēt ar Nacionālo bruņoto spēku iesaisti, un kopš vakardienas arī šie mūsu zaldāti, tā var teikt, palīdz pilsētā attīrīt no kokiem un zariem. Šodien arī viņi būs jau no paša rīta, visas dienas garumā strādās. Paldies, protams, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ka viņi var. Arī zemessargi ir paši iesaistījušies. Tātad ugunsdzēsēji, kur ir koordinātori civilās aizsardzības laukā un tātad plānā, ir tie, kas nepārtraukti ir uz vietas un palīdz un atbalsta. Smagāk klājas, ļoti smagi klājas, es varētu teikt, tā vidus posmam, kas ir Jūrmalā, Mellažu un Asari. Ļoti ir aplūdusi mūsu kāpiela, un mūsu iedzīvotāji no tā cieši, jo viņu nami ir ūdenī. Šī ir viena no zemākajām vietām, un visi kanāli, kas tur ir lietas ūdens notek sistēma Jūrmalā, tajā vietā nav. Tur līdz šim ir bijuši notek grāvji, kas ir periodiski tīrīti, kas ir aizauguši, kas ir arī šobrīd ar kokiem un zariem lapām, tātad no kokiem sabiruši, un ir grūti filtrēt šo ūdeni. Viņš stāv. Tā kā plānojam šobrīd 9 no rīta mums ir pieteicies uzņēmums, kurš varētu veikt un sūknēt šo ūdeni projām no ielām, kāpielas konkrēti. Un esmu izsūtījusi lūgumus arī par tehnikas nepieciešamo speciāli norādītajiem, kas mums būtu vajadzīgs no mūsu attīstības pārvaldes tehniskajiem spēkiem, pašvaldības savienībai, Lielo pilsētu asociācijai ar lūgumu, varbūt citas pašvaldības, kuras nav cietuši, viņiem ir šāda tehnika, un mēs viņu varētu uz laikу aizņemties, lai veiktu pilsētas, Да, в нескольких словах отскажу, да, значит, в целом очень большие последствия Юрмала переживает. За эфиром вы сказали, что 80% территории пострадало города, что улицы многие затоплены, деревья повалены, но вот сейчас проезжая часть расчищена, но вместе с тем вот следует отметить, что в парк Каугури очень пострадал. Вообще сложно представить, что должны были переживать люди, которые ночью наблюдали, как огромные деревья высотой с 9-этажной дом падают и, соответственно, ломаются. Вместе с тем, вот сейчас привлечены вооруженные силы, и в том числе и земесарги, работу координирует пожарно-спасательная служба. Также значительный урон был нанесен
территории Мелжа-Ассари, вот на этом участке там наводнение довольно значительное переживают юрмальчане, и там вода стоит, и вот сейчас в 9 утра одно из предприятий, которое может помочь отвести воду, вот с ним будут проводить консультации, насколько это, в принципе, вообще возможно сделать. Ну, а когда будет понятно, каким образом буря, какие последствия она нанесла, каков ущерб в финансовом смысле этого слова? Сколько для этого нужно времени? Šobrīd ir tā, ka mūsu uzņēmumi, kuri vāc kokus zāģē, tas ir viņiem papildus darbs, viņi mums iesūtīs savus rēķinus, tad mēs sapratīsim vispār aplēst, cik daudz koku pilsētā ir lūzuši, un to mēs tikai tad varēsim pateikt. Es nezinu, vai tas būs mēneša laikā. Par zaudējumiem, par infrastruktūru, ielām un kanalizācijai. To mēs arī sapratīsim no mūsu dienestiem, no mūsu Jūrmalas ūdens un Jūrmalas gaismas, tātad piestādītiem rēķiniem. Un papildus, protams, šie visi uzņēmumi, kuri ārpus kārtas tiek piesaistīti seklu likvidācijai. Un tad, kad mēs saņemsim šos visus zaudējumus, tad mēs arī sapratīsim visas tās aplēses. Iedzīvotājs esam aicinājuši veikt fotofiksācijas un rakstīt iesniegumus, sūtīt mums, lai mēs saprotam, kādi zaudējumi īpašumiem ir no, piemēram, lūzušiem kokiem, kas ir pašvaldības īpašumā. Итак, значит, в течение следующего месяца, по крайней мере месяца, будет понятно, какие счета выставят предприятия, которые занимаются распиливанием деревьев и устранением, соответственно, деревьев. В том числе будет обобщена информация из муниципальных предприятий, которые проанализируют, как на канализации отразилась буря, и, соответственно, от тех компаний, предприятий, которые привлечены к устранению последствий. Также жители призывают делать фотофиксацию, в частности, ущерба, который нанесен был муниципальными деревьями, которые повредили то или иное имущество, те или иные дома и машины. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как следует действовать жителям, которые сейчас пережили последствия бури. Вот вы сказали про фотофиксацию. На что, в принципе, теоретически могут рассчитывать жители Jūrmalas? Vakar valdības sēdē mēs runājām par to, ka tajā brīdī, kad mums būs zinām zaudējumi, tad daļēji mēs varētu arī kaut ko no valsts sekt, un pašvaldības, ja tie īpašumi, kas, protams, ir apdrošināti, tur būtu arī apdrošinātājiem jāiesaistās, jo šie ir plūdi, un ja mēs visi trīs kopā spēsim šos zaudējumus sekt, būtu ļoti labi. Bija arī tāda pavīdēja doma, ka varbūt šos zaudējumus varētu arī sekt kaut kā mums arī Eiropas Savienība, jo mums, pieņemsim, arī cietas objekts, kas ir ar Eiropas Savienības līdzekļiem tapis. Tāpēc mēs, protams, mēs ceram gan uz mūsu valsts atbalstu, gan arī, ja mūs sadzird un redz Eiropa, protams, bet iedzīvotājiem ir sekojoša rīcība, tad viņi piefiksē, uzraksta iesniegumu, mēs pēc tam vērtējam visi koki vai zāri, kas ir iedzīvotāju teritorijās lūzuši, krituši, tos var izvietot ārpus savas sētas, nolikt ceļa malā, un pašvaldība šo visu arī savāks. А как вы будете понимать, какие деревья принадлежат муниципалитету, а какие нет? Tad viss ir topogrāfijās redzams, ja, kurš koks ir iedzīvotāju teritorijā un kuri koki ir ārpus un kur pieder pašvaldībai. Итак, когда будут известны последствия, то тогда, соответственно, те дома, которые застрахованы, то имущество, которое застраховано, соответственно, его владельцы должны обращаться к страховщикам. Об этом мы, кстати говоря, поговорим уже меньше, чем через час. Также есть надежда на государственную помощь, разумеется, вот помощь муниципалитета. И вместе с тем Европейский Союз, также один объект, который был софинансирован европейскими
деньгами из европейских фондов, пострадал. Надеемся, что в Европе нас услышат, говорит наша собеседница, мэр Юрмалы Рита Спроди. Ну, а что касается действий жителей, то, во-первых, нужно сделать фиксацию, нужно заполнить заявление в адрес муниципалитета. Деревья, которые принадлежали муниципалитету и, соответственно, были повалены, их можно размещать вблизи, соответственно, проезжей части, у обочины, и они будут оттуда ликвидированы. Ну, и топографически можно определить, какое дерево относится к муниципалитету, а какое дерево не относится. А что делать людям, которые как раз-таки вот эти деревья, так называемые, не муниципальные? Что делать им? Jā, tad arī paši iedzīvotāji koki, kuri viņa teritorijā ir krituši, viņi var viņus sazāģēt, ja viņi paši viņus var, nu, teiksim tā, aizvest, nopārdot vēl. Jā, tā ir viena lieta, bet ja šie koki ir tādā stāvoklī, ka viņi vienkārši ir likvidējami, arī tie ir ārpus sētas žogu izvietojami, un pašvaldība viņus paņems, savāks, un nekur viņi nav jāved, un mēs to visu aizvedīsim, un būs. То есть теоретически и те деревья, которые как бы не являются муниципальными, их тоже можно разместить у забора, их тоже будут ликвидировать за, соответственно, муниципальные службы. Вместе с тем, какие уроки уже сейчас можно сделать на будущее? Что необходимо сделать для того, чтобы вот в случае подобных бурь в будущем ущерб был меньше? Можно ли что-то сейчас? Nu, jātīsta tā lietas ūdens kanalizācija, jātīra grāvi, un būvniecības procesā ir jāseko, lai tomēr jauno ēku būvniecībā būtu šī lietas notiek ūdens kanalizācija veikta. Jā, lai tas nav tikai tehnisko noteikumu norādījumā, un varbūt kaut kā tiek nepilnīgi izpildīts, jāseko šai lietai. Protams, ir jādomā par to, lai mēs varētu sakārtot meliorāciju. Ja kādreiz mēs šo vārdu lietojam vairāk uz lauku teritorijām, ja, kuras tiek stādīti rudzi, mieži, auzi, un tās ir tādas lauksaimnieku platības, tad pilsētām šāda atbalsta nav. Tā kā aicinājums varbūt zemkopības ministrijai domāt par to, ka vai varamam, ka šāda meliorācijas sistēmas izveidē piesaistīt līdzekļus lielajām pilsētām. Итак, нужно приводить в порядок мелиорацию. Здесь вот призыв к Министерству здравоохранения для того, чтобы понять, насколько можно привлекать и каким образом реализовывать проекты по мелиорации именно в городах, так как у нас часто ассоциируется именно это только с сельскохозяйственными угодьями. Это не в данном случае вот как раз пространство для того, чтобы развивать мелиорацию в городах. Ну и при дальнейшем планировании и строительстве зданий, то также учитывать нагрузку на канализацию. Хорошо, вот тут я понимаю, что еще не менее месяца для того, чтобы подсчитать ущерб. Сейчас продолжают работать военные. Я бы хотел перейти к общим темам, да, как Юрмала сейчас проводит это лето, несмотря на произошедшую бурю. Могли бы вы поделиться, как вообще протекает туристический сезон на данный момент? Šobrīd ir labi, līdz šai vētrai, teiksim tā, mūsu valstī lutinājusi ir saule, un līdz ar to turistu pieplūdums Jūrmalā ir liels. Да, было много туристов, солнце светило до этой бури, да, все выглядело довольно радужно. А туристов по сравнению с прошлым годом как становится больше, меньше, на том же уровне? Ir vairāk. Mēs redzam, ka mums ir zviedri, poļi, jā, mums ir ļoti daudz lietuviešu, tā kā turisti mums pietiek, viņi pilsētā ir daudz. Priecājamies par to. Итак, мы очень рады сообщить, что туристов становится больше из Швеции, из Польши, много литовских жителей, которые приезжают в Юрмалу. Ну, а вот что в итоге будет с юрмальским бюджетом, который был принят, и вот сейчас, соответственно, буря случилась, как это повлияет на бюджетные расходы и на существующие на данный момент льготы, которые в том числе используются жителями Юрмалы?
Tātad sākšu ar to, ka visi pakalpojumi, kuri Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ir piešķirti, vilciens, autobus vai bezmaksas ēdināšana vai sociālajie pakalpojumi, kas ir pensionāriem, tie tiek saglabāti un tiks saglabāti. Jā, tā mums ir tāda neaizskaramā zona, kas ir, ko mēs esam piešķīruši, un mūsu iedzīvotājiem tas ir nepieciešams. Tā tiek saglabāta. Šobrīd mēs no pašvaldības budžeta meklēsim, kur mēs varam, no kuriem mums, protams, ir arī krīzes situācijai, arī finansējums nolikts, tā kā nauda līdz šim Jūrmalai ir pietikusi, budžets ir pildījies labi. Domāju, ka arī nākotnē būs labi. Mēs, protams, gaidām arī valsts atbalstu. Es ceru, ka mēs tiksim galā, jo šobrīd tādu bažu nav. Итак, да, несмотря на то, что мы попали в кризисную ситуацию, тем не менее беспокоиться о том, что придется отменять уже принятые услуги, нет, не стоит. Все услуги сохраняются в полном объеме. Это и автобус, общественный транспорт, касающийся и перемещения на автобусе, на поездах, и в частности питания, социального ухода для людей старшего возраста. Это все сохраняется вне зависимости от той кризисной ситуации, в которой Юрмала оказалась сейчас. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. Мэр Юрмалы Рита Спроди была вместе с нами в этой студии. Ну что ж, желаем вам, в вашем лице, жителям Юрмалы, которые сейчас вместе с нами, и другим жителям, пострадавшим от этого урагана, наименьших ущербов и, соответственно, побыстрее справиться с последствиями этой бури. Paldies! Думская площадь. С добрым утром!